Kurumjeri Impact TV na akan na sandokjeri ba Manipur gi miyam ga unajat na koina pukmen paumina bagi tanjama tang logjana ba sandokjeri ba akan program sta miyam puna makpo kanal sambandram na ram nokjeri ngasi su miyam gi damakta koina leijeri ba mafam ase haba tare ko gi chingmai rong da leiba mau market haina khangnari ba dugumba mafam ardani mafam ase tongan ba organization singna sin lang duna pop up sale miyam khak tauri haba tare masi organization sing sigi manungda Manipur Peace haina khangna ba dugumba organization amadi Manipur Fashion Society haina khangna ba dugumba organization sing asina kogi pop up sale tawduna mastagi fanglakba senfam mayam duna haba tare Manipur gi hojik oriba fibam sida awa ana taraba mayam da mating pangna bagi pandam da siliba pop up sales da akoina sinbi langbiri basing amadi mafam sida leiba lakbiri ba amadi yeng lakbiri miyam puna maksiga punna men paumin azitna miyam gi wakhalon da kari leirige haba du koi khangna bkhona jage mijing taminase So I'm with Ma'am Sucheta Wangkem, 1993 Miss Manipur hai badai ko. Ma'am yam nungai ma'am ka thengna ba singa siko. Ado koi ngasi koi gi keno mau market sida hai dai ko Manipur Fashion Society sina sinbiri ba ngasi gi pop up sale se si sigi matang da tang hai biu. Hojik laibang irang thokba sida akoi loinamak pulap waminare hai tare. Akoi society sida labor member khudi mangnus mating ni tongning ba but akoi mayam se ke hai ni labor situation sida financially ke hai ni yam kanna puthokna ba ngamda bagi akoi na smaina pop up am tawraga acha thak yolaga akoi na hijabi mawong da hai tare kanam ta da nekte we did everything thong ba thak ba leiba ke then ka ba cham loi na khoin tong jere aduga yolaga mayam na khara angamadu nei se tobiram duga akoi han ni fan khar leibuduga pullaga akoi na relief camp ta survivors mayam da darkar leiba pot maina khoi na mating tokse na khoi tok jabani Kan ngai je ma'am ge kani so dum yeng biu ko ma'am ma'am makhata na mo khoi na khangjaning ba se Manipur Fashion Society se madam khoi na je hana di tajatri hai tare but handak marak se yam kanne active oi khalak ba dugum ba society ama kak oi ri ka ma'am si gi matang da su Manipur Fashion Society se karam ba society no have dugum matang da kitang hai biu Manipur Fashion Society se khoi na lingkhat ke khan bas di yam na kui re but kai hai ni khoi di chahi am da sangai festival gum lak ba da thabak phang ban na he na thabak se like hai tare and akhoi se always state ki kaino ma tawba da di fashion show se yaw de ade designer yaw de ade tawba but always underpaid or pidaba akhoi gi remuneration se pidaba piraga na yam pidaba maina tawe but still akhoi na pam che begi tholak pane but handak ki matang se da di akhoi ni su mayam se
ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯁꯨ ꯄꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ every society every organization ꯒꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝ ꯇꯧꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯦ but ꯁꯦꯝꯕꯁꯦ only relief campꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯍꯩꯕꯅ ꯍꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯁꯥꯕ ꯍꯩꯕꯅ ꯍꯩꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯅꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯔꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯉꯔꯥꯡꯒ ꯉꯁꯤꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯅꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ but if this is successful ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯇꯧꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯕꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯕ ꯋꯥꯕꯅꯤꯅ ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯍꯩꯕꯗ ꯇꯧꯁꯦ ꯇꯧꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯦꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯐꯣꯔ ꯌꯣꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯦꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯕꯤꯖꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯃꯦꯝ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯜꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯦꯅ꯭ꯌꯨꯞꯅꯀꯣ ꯗꯦꯅ꯭ꯌꯨꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯜꯁꯤꯗ ꯐꯝꯃꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯌꯣꯟꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯜꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯛꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀ ꯊꯔꯣꯏ ꯊꯣꯡꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯖꯁ ꯊꯔꯣꯏ ꯊꯣꯡꯕꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯗꯦꯅ꯭ꯌꯨꯞ ꯑꯗꯣ ꯗꯦꯅ꯭ꯌꯨꯞ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯦꯁꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯍꯩꯖꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯤ ꯌꯣꯟꯕꯤꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ To be very honest, sida drinks sulit letre ya there adudagi drinks ngarang akoina hotpa kanda ko drinks ki sidagi su khwaidagi lae ba profit se ado ngasi su hopefully adum lai ado ya adum khande ngasi su oi hini ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯣ ꯃꯦꯇꯤꯔꯤꯌꯦꯜꯁ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯆꯥꯡꯗ ꯂꯣꯏꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯕ ꯆꯦꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯏꯚꯦꯟꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯞ ꯑꯞ ꯁꯦꯜꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯚꯦꯟꯠꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯥꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯁꯣꯜ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ दा अखोइसे फैशन सोसाइटी ने फैशन द लेजब कांगबुनेबा अदो अखोइना ngasi बावदा दुम अंगमजबा मतिंग दुम पांगा ला इसागी पॉकेट तगी लौथोगा कइनो ब्लैंकेट लेबन लेबा अमा लेबन लेबा अदुगा ngमजबा से अंगांग गी दमक्ता दगी लेरिबा इनमेट सिंग गी दमक्ता अदुम होनरगा लाएबा अदो अखोइदी मॉडल ओइबनिना अदगी फैशन इंडस्ट्री दा लेबा ngakतनिना अखोइगी सेंथोक लंबी सिदी अदु याउद्रगदी लाक्तेबको अदुदना हौजिकती शो तौबसु नते शूट तौबसु नते सो मतिंग याम पांगजनिंगबा अदुबु सेंथोक लंबीदी लेतबा अदुदा अखोइसे कमाइन तौसिगे आइना सुम खनबा कांदा ए आई हाइरे सी सेमबा है अखोइ दनु हाइरे थरोइ थोंबा याम है अखोइ चिकन ला हाइरे सिंजु सुबा याम है अदु माइना सुम अखोइ खनरेदना अदुगा चेबे तो हाइरे यंगो या फजना खोइ अदु माइना अखोइसे खनरगा ए अदुदि अखोइजु ngमनि कइनो पॉप अप सेल अमा तौसि अदुदै फंगकपा सेन हाइतारेको प्रॉफिट सिंगसिना अदुम अखोइना ngमजबा रिलीफ केम अवार्ड मैम लेरिदना अदुदा लोइनमक सिनसी हाइना अदुमाइना याम नुंगाइजे अखोइगी फैशन सोसाइटी सिदा लेबिरिबा अखोइगी फैशन डिजाइनर मॉडल्स मैम खुदिंगमक सिसु सिगी लान सिगी चैथिंग सिना हाइबा तारे लोइनमक स्ट्रगल तौविरिनेबा बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट स्ट्रगल हाइबा तारे अखोइगी ह्यूमैनिटी ना मांग थाराकांदा अखोइगी सु अंगम मतेंग पांगनिना सुमाइना सोंथोकिरो किबसे इम्पैक्टिव की माइकेटगी मैम पुनमक हाइबा तारे थैंक यू सो मच हाइजगे थैंक यू थैंक यू सो मच इम्पैक्टिव
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯆꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯐꯦꯁꯟ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯎꯅꯖꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯗꯥ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯦꯁꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯞ ꯑꯞ ꯁꯦꯜꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯒꯤ ꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ngasi akhona pop up sale series akhoi manipur fashion society na akhoi manipur fashion industry da work tori ba sing je akhoi pura punjalaga akhoi leitalara akhoi awana taraba sing je sigi mateng pangna ba gidam ta akhoi na akhoi fashion industry da work to mineba akhoi ichinau myam pura punjalaga ngasi pop up sale se toraga sidagi lakra profit tu na akhoi leitalara na akhoi relief camp da leiba awana taraba sing na akhoi na mateng khajik torasu pangba ngamna ba na akhoi sinjaba akhoi pop up sales ne ꯗꯥ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚ ꯁꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯟ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯦꯁꯟ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯗꯤꯁꯄꯥꯏꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯜ ꯗꯤꯁ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯖꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯞ ꯑꯞ ꯁꯦꯜꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯦꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯖꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕꯁꯨ ꯄꯣꯛꯆꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯟꯇꯥꯌꯔ ꯐꯦꯁꯟ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯕꯨꯛꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯗꯥ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯗꯥ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤꯁꯇꯤ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦ tasena akhoi tha manga tok surak pase akhoi pura industry se down chatlabane down chatlabasida akhoi isagi oiba income se amata leitrabasida akhoi mating ni pangningba pangninga isagi income di laktabani na ngasigi akhoi industry se da work to miner myam ja punjalakanda ngasi pop sales to ja isa isa di amta income ni nadrabani na sigumba pop sales se torakanda kitang lakpa profit to aduduna akhoi angamba mating da akhoi angamba level hotnaraga akhoi leitalara se mating pangse na torakone bdo tasena akhoi di hajiki lairiba lans di akhoi industry se pura down haje aduna income amata zero income ne bajla ise aduna sigi pop sales na kitang income to generate toraga madugi lakpa profit singja loina akhoi relief camp na mating pangse na akhoi sigi moto ne akhoi ngasi hangiba pop sales ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯗꯥ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯦꯁꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯦꯁꯟ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯈꯔ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤ tasena akhoi fashion ake amount da leiri haidana so hajiki oina di ake amount se akhoi leijaram taraga so leiriba lamdam se awana sigi gi saruk ya boina kitang ake amount da kitang na thairaga awana taraba sing sigi damakta akhoi kitang mateng pangminaraga akhoi kitang neutralize or balance tong na haitare kitang awana ta balance tong minaraga kitang yamna nungai bagi level di kitang wara ni khalle aduna akhoi haji angamba level fawdi akhoi ngamjabi area da akhoi mating pangba adum ngamna ba hona jagi haina khalle Thank you so much, Dha Mantri. Manipur Fashion Society hanna thagatchari ko mai pakpa so ibiyo do tungda su sigumba events me amkak sinbirak na haibata awaba taraba sing sigi koi miyam punna hona mina si haibase pamjage wa. Thank you so much, Dha Mantri. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯥꯎ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯦꯁꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯒ ꯊꯪꯅꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯞ ꯑꯞ ꯁꯦꯜ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯞ ꯑꯞ ꯁꯦꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯅꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯨꯟꯖꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯣꯟꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯅꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯞ ꯑꯞ ꯁꯦꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ entrepreneurs mayam asga pugmen pauminabagi tanja amatang logjage ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤꯁꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯗꯒꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯁꯅ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯦꯟꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ
तसेंगना अखोई मणिपुर बीस हाइना थोंजरीसे अखोई मणिपुर बिजनेस मचा मचा मैम लेना हाइदि हैंडमेड प्रोडक्ट ओइदि अखोई लैरिबा रिसोर्स तगी प्रोडक्ट मचा मचा मैम सेमबा अदुमाइना अखोई मैम से पुल्लकांदा अखोइना साजरिबा पोचे हौजिसे बिजनेस अयामना ताउन लोइन चटलिनको हाबदि कनो तौरिबा सिचुएशन जिना हाइतारे अदुदुना अखोई सुम हाइना तौसे खोसे अखोई मैम पुल्लकांदा अदे अखोइना सिदा तौरिबा सिदगी खरा मतेंग ओइना हाइतारे रिलीफ कैम्प दसु मतेंग पांगसे हाइना दुमाइना होनाजम Oi, yamna su nungai je wari se yamna nungai ringai da haba tare ko minga laifam gadi hangover su kaure minga laifam sam tang haibi adui duga ngasi akoi gi sigi Manipur business sin dana akoi tongan tongan ba small entrepreneurs mayam singna sembi sarve pochai sing se yon bir se koi na makhal mapung oina haba tare kari polam sing no haba du sam tang haibi haizage tasing ai gi mingna tongbram bizya santi duga ai gi laifam na thanga tongbram aduga ai samak na puthokchari ba pochina koi thambal lotus tagi cha dagi koi tharo dagi cha sem aduga फीजु कोई थंबाल मशीन दगी कने स्ट्रेट फाइबर स्ट्रेट तौर कान द माइना फी सेम बने मरोइना कोई तौजरी से उखुल दगी सु हाई मही कुंबा दगी चाना थकना बदा हाई तार गदी द माइना यावे दुगा मचा मचा हुजिकी ट्रेन खरा तुम चटनरिबा कनो कोई की ड्रीम कैचर गुंबा अदगी पेंटिंग गुंबा दुम खरा दुम यामे दे चाना थकना बा दगी सहाव की प्रोडक्ट अदगी कैंडल खरा दुम यावरे दुगा बुके गुंबगी को अदुगुम मचा मचा खरा सु दुम यावरे इचन की प्रोडक्ट सिंग से हबे तारे को अबदी ममिंग यामना लेगिबा अदगी इवन tongan tongan ba personalities me yamna fawba koi gi singtha na gi ba dum product sing na haba ta adubu ngasi gi pop sales da lengbi da iba mi me yam na haba tare ko habdi sigi pot se koi gi thambal gi lotus fiber da gi same ba dugum product sing nega have matam da customer sing gi review di kamain thambiram ga have da matang da za hai da sing na dum haidi mayam na worry oina di tar kan da thambal da gi fees e kamain taw bono ha ba je so kan da kano feel taw da ba mi su mayam leiri ko Manipur sida de khang da ba su lei thambal da gi fees sem ba yabra hai ba gi adugum mayam dum worry sana ba dum phangai ai tare yam nungai je ko habdi hojikan gi matam habdi sigi handaki thoi ba laibak ti ba thodok sina haba tare ko gi business me am sulin mak down tong na ba matam ne entrepreneur sing se masa ma yam ne small business tok jaram ba dum entrepreneurs me am sing sida su yam na chai thing pi gi ba dum ba event am kak nai tar but despite of all that difficulties ko gi ichen sing me am tholak ne sida khoine uza matam da so aya mapung oina ko gi nupi sing ak oina uza entrepreneurs me am se su maya thogla akanda khoi why war mak su ko gi lanjener iba mi me am sine hen ko gi festival to I had na kung sumay na po sale da tawira ko sa yam tina nung ay sa impact to bigi may kay dagisu tagato fong doctor masum may pa ko review hay sige thank you ado mathang da akoy kano se akoy gi ichen sina yon biriba po sing sina kay no duga ichen gi akoy business se hay tare ko gadi lam da adumay na base taw no have da so have you ichen gi ming so have you अहनबदा आई गिमिंग से सोयम कावे अदुगा आई ब्रांड ममिंग से सोयम प्रोडक्ट कावे अदुगा आई से उखुल दैनी अदुगा ngasi Manipur bis asida khoi punna ai gi प्रोडक्ट खरांग तोरसु मतेंग पांगबा की ओइना को खoi relief ta leiba singe na ai su खरांग तोरसु मतेंग पांगे हाइना पुरपनि ai gi प्रोडक्ट से hai mahi leire pickle leire अदुगा candy leire chutney leire अदुगा majority ai gi प्रोडक्ट सिना homemade yum da semraga tum koi khun SHG kumba aduga kamai ra widow kumba moi na sem bas kamai haigra punna kaino to minaraga so yam nungai je do ichen ukrul gi product hai ba tare finally akoi ukrul gi product se akoi gi imphal gi ngasigi mau market sida akoi ni yeng phang jaba siam na sunungai akoi na uzaba matam da hai tare ukrul gi tongan mafam sing sida pan ba dugum ba uhai wa he mayam se akoi na ichen sing na packing tor kan da ukrul gi miyam sing na packing tor kan da hai ba tare Manipur gi awaba tar ba miyam sing sigi damakta adumaina mateng pang biro chona ichen na represent tor ga sumaina yaw biram ba se sigi ama thaga cheri impact tv gi marketing thank you so much my purpose of you hi again thank you mathang da khoi Diwali gi maya su yama naksal hai ba tare Diwali gi maya naksal pag mangoi na hai ba tare khoi gi the different kinds of candles maya ma khoi na puduna la hai ba tare ko khoi gi sigi different kinds of candles maya am se same sabi ba su ma le chen se ko sigi matang da so wa han khara han jage chen han ba da mingle ifam ga hana habi aduga production se kari no habi da something habi ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯑꯔꯨꯅꯥꯄꯇꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯀꯦꯟꯗꯜꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯦꯟꯗꯜꯁꯦ ꯖꯥꯔ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯁꯦꯟꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯤꯂꯔ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯂꯣꯏ ꯁꯨꯔꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯀꯦꯟꯗꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯏ ꯋꯦꯛꯁꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅꯕ
mayamna sanaba paraffin gumbodo adudi nataba soy wax na to oil yam nungaizay ado siguma scented candle sing se akhoi customer sings na moina review pira ko matamda in one of my show haitar have the ahan ba hogulak basida mokhoi gi scent mayam se sije loina mak di release tawra makanda haitar loiram dai gi matamda magi scent release tawra ta bagi magi problem kitang lai hai khoi gi ichen gi ngasi gi product sing se di scent sing se kamain tawgani amasung candles na loi ba fawa haitar magi manam smell scent se sigi se dum loi mak lai ga have the matang na have the aigi personally aigi kano customer sing gi review da di loi ba dum lai na haibire yam nungaizay ado tongan ba mall da haiba tare koina amtang udriba mong da yam tina fancy oiba mong da have the even sigi akoina ga agi mitmang da ga lay puppy head candle haiba tare ko siguma mayam si loina mak theng loina mak se handmade oidoira hoi sigi raw materials si kai raw materials se ayam bana adi manipur da di phangrabani na mapan da gi yam adoina mak source tawe ado handaki irang sida khatang di wai habdi pot purakpa adigi especially jar gumba se manipur da phangba pot na tamnina adum almost like 90% gi pot di adum mapan da gi source tawe ba aduna irang si dai di hadi pot habdi pot lakpa da transportation da tapthaba su mayam yaure aduna handaki kitang di wai khara habdi mayam puna mak su loina mak wamina matam oi batare adoi batare ga so koina as a young entrepreneur moina ha batare miyam gi demak ta sigumba thabak thoram ngayam se tauge ha na thongdoi ba adugi spirit to kogi impact tv gi mai kai da ge sai tare thank you so much ichan bu haining ai like na thaga to phone doctor thank you akoina sum koina chatlu bada haiba tare ko akoina yamna interesting oi ba adugumba gift shop ama ka koina ngasi thengnei haiba tare koi instagram dadi mayam puna mag loina urabane koi agency gi product sing se yamna unique koi ba aduguma product ama khakne gift house gi maming urai gift house haina khangna bane agency gi ngaktang unajatna wari watai sana jabagi tanja da logjage ichen han bada urai gift house se mayam puna mag loina khangna bane everyone who has an instagram account knows you ado ichen personally ichen gi as an artist ko ming amta khangjage laifam so amta khangjage ahal magtada aigi ming konsam chanusin thobi ai isama kurai konsam like kai dekine ado hoje ai as a student and as a entrepreneur haidare ado yamna conflict irang sigi conflicts ki matoina smaina pop up sales machine bira pose Manipur business very thankful for bringing us a big platform degi help am tawning e adoi darga su akhoi income laktabani kamai tawsige khalakpa kana khona smaina pop up sales ama tawraga di akhoi income su lakpa dai help tawbada su haina khudong chaba ma lai khalaga sida participate tawrakpane adagi every saturday weekend Saturday or Sunday akhoi sida dum participate dum tawni mayam lakpio please support us akhoi contribution mayam gi contribution macha macha sina for someone or somebody some group amagi happiness oidone ba adugi theme da koina sigi pop up sales as my tawda yam nungai je nga sai hogolak ko matam da haitare as a student haraga as an entrepreneur have matam da the big smile that you gave adna zo have tare ichen sigi sinfam have tare ka amuk yam passionately by bi gi have so koi yam seng na mami tai have tare ko ichen gi dream catchers mayam am khakte koina smaina uzare ko sinata ba koi tong antuan product mayam khak silai haitare urai gift house in provide to with product mayam sidi kari no have the matang no something have anamana aigi da mostly yaure se dream catcher na hena namna yaure adaidi phone charm guma craft ki item kha dum lai aduga crochet keychain guma su lai ba ko anamana di dream catcher na hena focus to hai tar yam nungai je ado ichen losilak pasi da akoi gi Manipur gi mayam sida hai tare ko akoi gi Manipur peace na sinbira kanda akoi gi antuan ba young entrepreneurs mayam especially women mayam na sinbira kanda so apo sel amaka sinbiri se si represent to bira kanda Manipur gi mayam da kari wahai di haibini mayam da haining base irang sigi oina adum la age adu ka hena kairom da chataba hari
isana gyan tanaraga viral video or adugumba da hena focus tawdabida kamaina solution le purakadage haibagi or akoina oigera society na oigera or government side tagi oigera adugumba solution amaya atugu matamda puhaninge maramdi student mayam ama lairi adagidi ahan oigera naha oigera pulap si effect loima tawnari ngakane adu satra ai satra ni na satra de yamna shoye koi student study gi career da oigera any line adai ko se entrepreneur gi line da changak pakan da su sida su yamna big halleba economy or everything adu na solution je kamaina purak kadage adai akoi isa isa na ju gyan tamina se mayam mob haibe je si lehan gum je hai ni yam nungai je chen gi manglan si su thongbo isnu ko amasung chen gi ngasi gi wakalon si su impactive ina thong sa jaduna ade miyam punamak ta yo hanjaba ngam jage amasung chen sing na ngasi pangthok piri ba power sale si su hena mai pak tana laibak thi reba miyam sing sida habitare hena koigi mating pang mangam boi bi impactive ma kere ge hai jage thank you so much for your time Ahmad iyamagi mingalay pangkong tangkang jige. ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯁꯃꯥꯅꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯀꯣꯟꯁꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯤ Ite magi ming sam tangkang jige. ai thiamongbi melody Nungai je ite ma koi table da siam nungai na pambira me go have the family member me ampuna kari di koi order to bi gra iyamada gi khang jige. ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯆꯟꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤ ꯈꯛ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤꯗꯤ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ Koina porakpada loina ma harauna puna chaminerne ko. Yam nungai je ado akoigi ngasi have tare akoigi Manipur Fashion Society amadi akoigi Manipur business sinbiri ba sigumba akoigi Mau market sinbiri ba pop up sales si sinbira ko se koi isa da kari fawi ge have da am tang khang jage. si sinbirakpase yam nungai je khoi je relief camp da isabang chatlaga di mating pangba ngamjade aidi ta sene imung manungi anaba dagi irang se horakpa dagi hauna imung manungda sogapan akoi hauji hauji yauraga leijabanina relief camp da isamang chatlaga donate tauba haibdi oi thokdrabanina mafamsida laaga yumdagi su yamna laptaba angangai su apik apik pa ma'am leibanina lam sa thokpa su prangamdrabanina sida laaga kitang donation tauba oina haitare adagi mayamna simbi langbiri ba mayam je mahau tangoi na haitare sam koithorok poina lakjabane relief camp da su mating pangni haijabagi amukka soina thawai yauna sida lakjabani Yam nungai je akoina tabada su yamna nungai da ba hai tare te mo higi imung manung sida su koigi lan sina maram morakanda koigi asokapan mayam nangena taja ba su yamna nungai je de hai tare impactive gi mai kai dagi su atho matam da koigi so ibanare ba mayam thuna phaba su oisino amasung itay magi initiative hai tare tamoga loina lakpiraga initiative habdi yam da ba su kitang da mak oiraga su mainan mating pang gi wakhalon ama pura kana lakpi ba su impactive gi mai kai dagi su hagachai tungda su hena chaw mating am pang bangam view have je hai jage hagachai tay hoi oijarege thank you Ngasigi pop-up sales da akoigi saruk yaba lakpiri ba haiba tare tongan ba Manipur gi tongan mafam dagi akoigi tongan customers mayam siga su unarakanda makoigi pukning gi oiba wahi khara dang koi ta na bagi tanja da logjage han ba da sungge mingalai pangam tang haibi I am Ravi Acharya from 2nd MR. kanungai je ado hojik se sigi situations in haiba tare ko akoigi Manipur se yam stand still the labor patna kitang short hondoro pa matan se haiba tare Manipur gi sigumba fashion society sina silakanda koi smana pop up sale ma tawbirak pa haiba tare adom gi mod da kari fawi wakhatna kari fawi hada kitang haibi Nasi ako'y laise sida not for the food but for to do something for our motherland Manipur, and we are very happy that Fashion Society has been organized such a wonderful platform to help the needy peoples.
And we are very thankful to you also that giving me opportunity to say something about Manipur. And let's put our hands together and work more and more. Thank you. Thank you so much. Thank you. And thank you, sir. Habdi sir, so habdi not being an organizer mo oi da bataraga so habdi ko habdi as a part mo ina habdi nga sigi matungda tongan relief camp sing sida piga dori ba polam sing sigi part mo ina, you're also part of them, so impactive gi mai kai dagi, so thank you so much for your contribution. Thank you so much. Masini Impact TV na akan na sandok chari ba Mau Market da ko na silliba nga sige Manipur Fashion Society amadi Manipur Business silliba pop of sale gi pogda mama masina akoi gi masidagi fanglak pa senfam sing na haiba tare Manipur gi chingkhong singya da lairiba tumam chabum khangda lairiba du miyam da haiba tare mating pangna ba haiba tare lokalak pa initiative amagi matung ina dumaina sinbi langbi ba du pop of sale ni masina maram orakanda tungda su ahen ba sidagi hena chawba events mayam ka sin langbi duna laibak thirba mayam sigi mateng pangba ngambasu oishino haina Impact TV gi maikai degi haijeri paudam jari ba ai sama kanal samban duram galoina camera person tarun namadi Kennedy galoina Mau Market Imphal.